130 Mickey ngithe mangihleli namajita wami kwavele kwangena ikhona bathi Mickey uhoze hosi mangifika da ngavele ngathola intwana yami lele esibhedlela mengibuza ukuthi sikhiphani da azange ngikhulumise vela nginike iphepha wathi Mickey intwana yami ngicela ubuye studio uva ukhiphe dayideng uvele utshela umhlaba ukuthi kwenzakala life yami vele ngikhona ngavele ngathatha iphepha ngalibeka wanginika nale phone wathi uzothola ibeat via that ku-VXM uvile ukhile le ngoma ntwana ngiyakubelieve omase ngifika da ngitshela amajini ngithi nayi ntwana vele nginika iphepha yanginika ibeat angazi sikhiphani but ithingi yeda ngiyokhila ingoma athi ngivulele phepha ngibheke ukuthi ubhala ukuthini lentwana ngikhule ngana baba wavelwa boda dala ngikhulise i-single mother vele yazi bekunzima endlini singana nokudla hlala nabo uncle vele ne-oledi oledi njalo vele lihlala likhala lihlukumeze kanjalo rest in peace my mama vele ma ushone ngeyo violent ngoba ntwana bekahlukumeza u-uncle damn nama ngazi ngithini ithe 2016 vele sombeka ngavele ngakhala ubhuti wami wafenta ngathatha iphepha nepeni ngabhala ingoma vele uyazi impilo yami bemsimbeni ngazi ukuthi ngihlala no-uncle shit lapho ngise-hell mara Mickey batshele athi sibheke ukuthi enhle kwenzakalani because angikhona ukuzwisisa le story kahle maybe okay athi sibheke la ukuthi uthinta mani asathi sure uthe umame kaqeda ukubhoda ngahlala no-uncle fuck uncle wathena back wahlukumeza mina ngavele ngathatha amaphili ngatry ukuzibulala fuck wavele wafika umunye umada wavele wangi-adopta ma uyazi vele ngiyakubona look at me now ukuthi vele I'm a star I don't give a damn ukuthi amapasti wami kwenzakalani ma yazi vele ukuthi ngisokuphile miss ditseho mina ngihlala nginawe uzohlela uma you replace my mama wami you know ukuthi ngiyakuthanda shout out to my second ma ustaf ditseho yeah sikananje le story salentona mara V sibhlungu kancane yo sure